Oye hen Omampenyin na Nemusifa Wawaha Nana President Oye President of the Central Region House of Chiefs Honora Otsi Egum Ma Jumeza Yerenzinuahi Yen Honorable MPs Na District Chief Executive Honorable Ministers Nana Muslim Community Assemblymen Mananum Mejanum the press Bibiara or Hembia Mama Huminara Akwaba Mijina Mankessim Nananum no minor wana name Mama Huminara Akwaba Zimba Ende Jumeza Yezin Oye Emi of Ehim na mama nima yana emfi edasa edo osansu yeda Borbor Mfantse ara ediyen bosoma kono September afashe wo afi 2024 oye papa da yan afashe onye yan anniversary no akwekeshia na botaya afi yedisi yenye do afashe abrofukasa wakan the team on the Mankessim Traditional Council reunited Mankessim Royal Family for accelerated growth and development of the traditional area. Mesramo na umekita ya no magazine bin book na ya chichen obiara orukite bin men sama American yetin simin wo page 43 iti boy page 43 above onenti motwitwa ebido ma wa kontem ozikan miye obia se makada briye bibi na adokoron menye iwe ya mintu menye ya mokodo ma woda kesimbira medebaya da ma adokoro ewi so obaso de mintu menya na mehu de meye fi me ekwanum densi na meka dem oye afia aba abesono kon yebe shia hawo hen afashe jumaziara yede botaibi yede si yenyuano enti ofata de yasana ebe shie biemi yehwe de nyama yakakan yetumi ye ana yentum yanye nyadama waba de afasha ne dan de yebetra na yakasara afibio baba ne yasebe je yakasa into de medinkan mubu nkonta wa mamakan 2020 na yakada yebeye na yahwede yetuma aye ansana maafiso yedi tienyu adam yakodo na motinye de afi oba abasem 2020 yeshia han makada mi vision on page 43 ho mayaka nyi de ye with the school adisua pre-tertiary education wako form within Mfantse into traditional council no ihe na ya GC wode ye DC enyu wode de ye bohwe mbo biara ye beye a ye botum ye de aboa ma adisua aye akono a teacher for we you
weyim na wachire adiye enti ona na obeye here mission osanso beye here objectives na ende metsuna ha na meka wasema mezi enyije meze kande dam enyi do ade hona yedisi yenyu adon ya yeden yetu ho anamon ma ende yawahi etichafo denu yaraba ya bobo hon abaudo wo tejuma wonzi da waya chirachirafo na waya wone adwuma yi within the Mankessim Traditional Area na mekana da biwi ye na ye bohu de last year ya bekaya Oya Regional Director of Education Mr. Isuma Obaha wadamidumezi yaho yafa St. Andrews Senior High School edwumanu wan moano so yeden Obaha bakasawo school adisuya ho na Mankessim Traditional Council na botayo si yenyu dunyede oye pre-tertiary education akabade na mozemmo wo Mfantse man within Central Region na onye kura omoyun inti na yeye dabe nhihye ya nyame ayadom mampenyemfu bi ebo so hanasen a ye ba bohwe na ya bo dabe teacher fo no ho abadom yako abema yawa bibi a wofra no State of the Nation Address abai ni jumezi biara oba hihya do pedoyen oba bobo nkonta ndisa ye bo nkonta wo anoba ye bobo ye ina ye hune ye bohwe ma adesua akosoro no se yanda ya asana abani bobo nkonta ya me ka kire me de on chiri biara ye bobo de ye tuho anamon yasa anso kade yepe event park ona me de baby ayeti awade aya astro tefi ye na ye me ya no ho mbra no doso mo anya dem wodo enti hanara yepe event park a yebotu ya ye programs pi wo ho ono no ma mrubu honko I am there yenye hen MP Ophelia na ye dimension no obuda or sponsorship enti make say ono no yenya F or rather ye can it's yentumi yentu ho anamon biara yaba an yesa so yesre omampenyin there edwuma pa ya na MP orizenti omo mozen onye no nko omo na abad mo meye minister nyame ayadom ye na ya ati yan MP wa ya no minister for environment science and technological development nti ya do man penyina se yakọ page 44 project pia na assembly wa sha say wa tro ni na wo ho emrinti mammobodo enti ma wai wetuma ye na mo wontuma nye ni na no ye bi bobu no ho na ye wiendama wo ma fi no mentwe ye adwenambra afi ye ni team botaya ye disi ye modern. Yes, the Mankessim Traditional Council reuniting Mankessim Royals for accelerated growth and development of the traditional area. Ye yina ye jitu de oya sama metaka da mani bia asofo anyemfo na amanyefo ehia ne ba sei
amuna ibiara ye edwuma ye ya okoama omanu mpundu ye den okodo na dem ye ki Mankessim ha na ebien ye edwuma papa ebien no onye mwana onye asofu na amanyafo na ahensem de na no nsem no odoso enti beye emfi idasa ba besna kwi no mu pi sabe ahensem nti yentumi amfa amwa wo oman ne empuntudwuma ho na emredu beye mfi ebien abesen ko ehia na akaye de na oye insana adishe busua na akaye de yenta sewo igwano na on sipi yetwa na wana masisi ade nyame ato supa egudu manyama yede ayeye na menyeme president ya kasa Maasame president de enya no no sisi ya yakon oya nsana adehye a ye fi pa kasoda yetine gwa no do no ye ehia ne ye mu ache ya kasama ntase aye dwuma 90% ma aka he na anye de ye benya panyin bi no ba frahen atna fum na waka de inna de sabio in onia ya ka boy ya de ya ashen so de empa pemina obeda homun ofinda ko bibiara ya de etwa entinana president I am them abodo achiro na ya wa hwehye de ye wi afa hye yara house wobogwa ma anamona ote dem no yetu na beka ndemi wi a ensem na kasi na owo page 44 ebi wo ho page 45 ebi wo ho na samiwie mekasa wo nkabum sem no ha na mekan wo aport no America 2022 na oba yen theme no yen what kaide ye bezi juma otedem yentum yenyawa kan in the 2023 na theme ni anye den yansesan yesido na yetu ha na mona ma ndi 24 ede nyame ato super eguduma ende beye dem awards since ya Ghana ha ya wo bibi de ensem bi recorda onya ensem papa de ya nhwe ye ya yensu a yendum nyina no ya nhwe ye ya yensu a yendum nyina baby a akwekudum empembi baba cheda ya krensu ansana ya no onam small scale mining inti na ma ya kakra emi mepede makano small scale mining ho ememanka Galamsey onam de obi kaji small scale mining license na se embra what a small scale mining no when zida okita small scale license as already a Galamsey Ghana yet de kaka waso na ehia de legal small scale mining na yanya Galamsey onya no par ememetina hanu mines juma minyi me papa waji small scale mining license na wopa wonzi environmental na regulations na embra Washington was called small scale mining on wanye den wonzi do ina no kita small scale mining license but wodi Galamsey no wodi ye
Nusu Adone Yen Insu Samia Sisia Abagana he. In Semi Massa Yede Minim Pefe de Ghana Emredu Awa Frano Act 703. Waya Dama Act in 2006. Mankessim as an ex-mining expert. Mankessim as ex-manager for environment in a multinational mining company. If I'm talking with authority, as soon as I make an idea, before our year the Act 703 in 2006. Now, BBR you have offered small scale mining. 2006, wire the member Ghana LI 703. Now, other small scale mining or the bar. Into equal LI 703 number. Sections 82 to 99. LI 703. Section 82 to section 99. On and on did them small scale mining or the Ghana in 2006. Na Sabi Obatan Yena Yemisa Yamu Obatan Biara Eyamra Ufie Newude Emrano Omwa Owo na Umba Anebusiana Bokoda Mambrano Adawa Bokoda Wadawa Beden Emrano Yabeden Batisan Enti Emi Masma make a day was small scale miner when you're there. Yet, why am ra or people are offering the spirit of the law? There are gonna papa. And one hour, why a small scale miner and no wokita. What the year the Lord. And one hour, what the year, Jumano. What one or mano. Manusus, I don't know. Abba. It's another. Emrano. Or there, one year film, what are they being? Small scale mining on our or say assassin. November 2022, Yara, November 2022, 2 years now. Now, what's our parliament? What can you for there? What friend no entry into forest reserves. LI 2482 Embrabio. After it was in Ghana, yeah, forest reserves now. Yabo Obano. On the Minerals Commission for Wotum Minister, Wotumama, and for license there. One command or forest reserve. Nusu Shado. Na Sisiano, Yeruma. It's every migraine I make a try a buying move when you're there. Embrana Sisiano, over cause genocide, Wagana. The memory being Act 703, sections 82 to 99. Now, LI 2462. Oma Kwaima. Minister or grant a license that one call mining, exploration, prospecting, or whatever war and forest reserve. One on them there. I gina home at the end. I gonna parliament, the ministers are buying what the year the membran. And one was it man? War I dream born. What are they Ghana for you now? Yana Sacho Yana Situ Yamaman. It's the real the man. My member case in trying there. Here in our December 2024 Yara. Yaba Botuaba. December 2024.
yɛba abɔto aba abato yɛato aba wɔ Ghana ha ato from 1992 yɛnyim pefee dɛ abato de wɔ in wɔ polling stations into obiara ɔrokɔ akɔto n'aba no kɔto aba wɔ polling station we are polling station agents for various interested parties no was one year with my polling station ho what transmit results na akọ biara odo kọ na say ye we adwuma ne ye a obiara ntumi ye den onwiem ma o ma yan kontokwa obiara mempa de mete de woboto abango wie na sabe Ghana ha casualties abim nkanka Mankessim memma mena na modo menyina mempa de mete de abato nti obi akoko masabi weku yenyina yenya dama adwenna na electoral commission fo wodi no kwa didi woni adwuma Ghana ye botu aba ye bolwi abone biara onye den onsi mama home nyina afihia pa